Pozdrav svima ljudi, ja sam Komši, danas vidjet ćemo da vam pokažemo kako da izpraznite znači C disk ako vam je pun. Znači ajde da počnemo. Znači šta možete da uradite, tačnije šta treba da uradite jeste da kliknete Windows plus R dugme da biste aktivirali znači run. To još možete da uraditi tako što ćete otići znači na start dugme, desni klik, run i evo ga, isti run. Tako da znači šta treba da uradimo, treba da imamo kod sebe znači treba u open da upišemo, znači imamo tri stavke koje možemo da upišemo, to je prefetch. Ako ovdje odem znači u prefetch neće imati ništa u ovom folderu, zbog toga što sam sad bukvalno izbrisao fajlove iz njega, ali tu mogu da budu neki fajlovi koji su nepotrebni, koje samo treba da izbrišete, tako da eto. Idemo dalje, znači dalje imamo isto run, imamo znači imamo temp. I evo ovdje već u ovom folderu ima dosta fajlova koje možemo da izbrišemo, znači šta ćemo da uradimo, sad ćemo da ih selektujemo. I ja uglavnom brišem na shift delete zato što je mnogo brže i onda se fajlovi ne pune u korpu i ne morate da ispraznjujete korpu, znači shift plus delete i sve fajlove ćemo da izbrišemo, znači označite ovo da uradi za sve fajlove. I ove koje ne mogu, znači zato što piše znači da ovi neki fajlovi su bukvalno sada korišćeni, tako da samo idete ovo i idete skip. Znači za sve, znači samo skip idete i to je to. Tako da idemo znači na sljedeći stavku. I sljedeća stavka znači koju možemo da uradimo jeste znači opet idemo run. Idemo znači biramo temp, međutim znači evo već je upisan ovdje temp sa procentima, kliknemo ok. I evo ovdje ima najviše fajlova. Ovdje čak ima i fajlova verovatno, pretpostavljamo ima neki fajl preko 3000 KB, možda čak i više, ali ono sam vidio takve. Evo ovdje ima dosta, znači ima dosta fajlova. Evo ga, ovo je jedan skoro 4000, znači Opera installer. Idemo da selektujemo sve. I idemo znači da kliknemo shift, delete i kliknemo yes, znači evo bukvalno će da mi sada izbriše 1,5 GB, tako da to je odlično. Tako da samo treba da sačekamo da se isprazni sve ovo. Sljedeći način znači pomoću kojeg možete da izbrišete nepotrebne fajlove sa C diska jeste da idete znači na desni klik na C disku, idete properties i zatim znači uglavnom treba dodati na ovo general ako vam je nešto drugo, ali ne vjerujem da će biti, znači uglavnom će biti na general. Zatim šta treba da uradite, znači treba da kliknete ovdje disk cleanup. I zatim šta možete da uradite, znači ovdje će vam se pokazati znači sve što možete izbrisati, znači ovdje imate znači neke Windowsove reportsove za neke errore, onda imamo neki DirectX, neku cache memoriju od DirectX i tako to ništa ne treba, imamo čak imamo i neke internet fajlove koji nam ne trebaju, njih je uglavnom najviše. I znači šta ćemo da uradimo, znači sve ćemo ovo da selektujemo. I šta treba da uradimo, treba da kliknemo ovdje, znači OK. I kaže delete files i sad samo čekamo da se delete ovi fajlovi. Fajlovi su se znači deletali, tako da eto to je to. Idemo na sljedeći i zadnji način. I zadnji način jeste možda i najlakši način, tačnije znači što treba da uradite, treba da odete znači na search, treba da kucate znači control panel, treba da odete u control panel i zatim što treba da uradite, treba da odete znači ako vam je slučajno stavljeno na ovo na large icons ili na small icons, znači treba da odete na category i ovdje će nam se pokazati programs i idete uninstall a program. Ovdje ćete dobiti znači listu programa i ovdje verovatno imate neki program koji vam ne treba i to je sve što znači treba da izbacite, verovatno imate nešto izbacite odavde, tako da to je sve što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svideo, vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ja sam Komšija, pozdrav!